خانه بخشیده می شود. از نام مهراج به مکنونه. یک روز مهراج نوجوانی از قصه محبت یک طرفه خود برایم حرف زد. از آن روزهایی که عاشق بود و به عوضش جوابی نگرفت. من از شهر حصارم و سال 2015 به خانه ینگم رفته در خانه او عکس یک دختری رو دیدم که دیدم برابر او به من پسند آمد. میگوید او هنوز در بارش هیچ چیز رو نمیدونستم. خلاص از بین یک سال گذشت. با همین بعد تعطیل برای ادامه تحصیل به خانه عمم رفتم و اونجا در مکتب همان دهه تحصیل خود را شروع کردم که همان دختری که در عکس دیده بودمش در همسایگی عمم بوده است. با همین دختر رو دوست داشتم. نامش مکنونه بود و هر وقتی که او رو می دیدم دست و پایم می لرزید و احساساتی می شدم و نمی توانستم برایش محبتم را ابراز کنم. چو جرأتش رو نداشتم و سببی که او دوگانه ینگم بود از او خواستم تا برایش این محبتم رو برساند و بفهمد که او جواباً به این چی فکر دارد. وقتی که برایش گفتند به جز سکوت پاسخی نداده است. خلاص هر روز برای یک بار دیدن و آرام گرفتنم به کوچه می برآمدم تا او رو ببینم. ما در مکتب‌های گوناگون تحصیل می کردیم و پدر او باشد عکس بردار دهه بود. با بهانه دیدن دختر عکس می گرفتیم و به خانه شون می رفتم. با همین از بین 4-5 ماه گذشت. بالاخره تصمیم گرفتم که به نزدش رفته خودم اظهار محبت بکنم. پیش راهش را گرفته هر چی که در دلم بود برایش گفتم. گوش کرد و بازم چیزی نگفته رفت. او خیلی دختری خوب و با آداب و با تعلیم بود. به کوچه ها کم می برآمد، کم صحبت می کرد. خیلی پسند و به دلم بود. روز تا روز عشقم بیشتر می شد و دختر باشد معلوم بود که از دور مرا نظاره می کرد. جوانی بود، بیعقلی بود. به خاطر شرط با دوستم با دختر دیگری طریق تلفن صحبت می کردم. وقتی مکنونه آگاه شد که من با دیگری حرف می زنم خودش را از من تماما دور و بیگانه کرد. و سنه 14 فوریه روز عاشقان وقتی که با یک جهان امید برایش گل تحفه کردم از غضب زیاد گل رو گرفته زیر پا کرد. با همین احوال از بین 2 سال گذشت. صنف 11 رو ختم کردم. 4 آگوست بود. باید شبانه به روسیه سفر می کردم و تصمیم گرفتم که به نزد پدرش بروم و رفتم و همش رو فهموندم. پدرش گفت ما او رو الکی به پسر اپم وعده کرده ایم و باید به او با شوهرش بدهیم. با همین رفتم به روسیه. به قریبیش زادروز دختر بود. 19 آگوست. با مهنت مبلغ کار کردم و به رفیقم فرستادم تا برای دختر تحفه بخرد. وقتی تحفه رو خریدند از سببی که برادرش در خانه بود نتوانستند به او برسانندش. بنابراین بعد زادروز او را به دختر رساندند. وقتی دختر فهمید که تحفه از نام من است آن رو برده به خانه عمم می سپارد. عمم باشد خیلی سرزنشم می کند. یعنی هیچ تلاشم نتیجه نمی داد. روزها گذشتند.
yaşaram seninle. модарамро барои хостгорӣ фиристодам. Kurban olum аз сабабе ки мо узбек будему онҳо тоҷик ба мо надоданд. derdimin üstüne derdi getir. модарам хеле ғамгин шуд, чун на эҳтиромаш карданду на духтарашонро ба ӯ нишон доданд. аз байн чанд моҳи дигар гузашт. Yaşaram seninle. дилам қарор нагирифту бозам модарамро фиристодам Olma men ва бозам ҷавоби рад доданд. derdim дар ҳоле ки ман хонаводамро бо машаққат розӣ кунонда будам. баъди он ҳама беэҳтиромии дидаашон. dinle. ба падараш занг задам, бозам фаҳмондам. ӯ хеле инсони хубу бофаҳм буд, аммо гуфт мо аллакай духтаро фотиҳа кардем. хеле ғамгин шудам. Gördüm баъди як муддат фотиҳааш вайрон шуд. бозам ба падараш занг задам. tuttum гуфт мо ҳанӯз уронияти той кардан надорем, ӯро мо мехононем. bildim ki silme бовараш кардаму дилам якам пуру хотирам ҷамъ шуд. ne bugünü ne dün. сентябри соли 2019 буд ки фаҳмидам духтар тӯи арӯсӣ дорад Dinle. ва боз хонаводамро маҷбуран розӣ кунондамо фиристодам. Seninle. сеюм бор ҳам ҷавоби рад гирифтанд Kurban olum soyuq olma. ва бо ҳамин 9 сентябр ӯ тӯи арӯсӣ кард. Ne derdi getirme. баъди тӯи духтар 4 ё 5 рӯз зиндагӣ карду халос. Dur derdimi чӯ писари ёфтаашон ҷавони хуб набудааст. ben bir ин дафъа бозам занг задам. ömrümle. мехостам бо ӯ оиладор шавам. бароям аҳамият надошт ки ӯ як бор шавҳар карда буд. инаш муҳим набуд. Derdimi аммо падараш гуфт ин дафъа хоҳиши худаш, ҳар киро худаш бихоҳад. ва баъде ки духтаро пурсиданд ӯ розӣ нашудааст. аз байн чанд муддат гузашт ва ӯро боз ба як писари бои дигар доданд. görünüm. онҳо якҷо бо шавҳараш ба русия омаданд Yalnız senle düğünüm. ва алон бошад ӯ соҳиби як фарзанду хушбахтӣ аст. Başa düşmürsen sen. аммо ман тамоми умр барои ӯ сохтаму Bu adam талош кардаму yaşarsın. азоб кашидам. 6 сол мешавад ки муҳаббатам нисбаташ кам нашуд. ӯ ҳеҷ гоҳ муҳаббати маро қадр накард, на худаш ва на хонаводааш. Kurban olum soyuq olma menle. хеле талошҳо кардам, аммо натиҷа надод. Min üstüne derdi getirme. муҳаббат хеле сахт будааст, ҳатто хеле. Dur derdimi dinle. бо вуҷуди як мард буданам ишқ маро шикаст. Ömür yaşaram seninle. имрӯз бошад 19 август, Kurban olum санаи зодрӯзи ӯ аст menle. ва мехоҳам бигӯямаш ки бо тамоми вуҷудам дӯсташ медорам ва дар ин рӯзи некаш барояш хушбахтӣ мехоҳам. Derdimi dinle. аммо касе ҷои ӯро дар қалби ман нахоҳад гирифт ва фаромӯш накунад ки агар хушбахт нашуд, омодаам то ӯро хушбахт кунам. Dünen yine gördüm seni. мавлудат муборак. Bir ağlama